o te o folo fa talo fa tu Samoa lo fa fo ba le vanga o le hafiafi ia I le tanto proklame fa wa le Tautai e lo le unanga ma le tutua lo BluTV ia so te tasi o le vai so ia mai le tau le lima ia ma fa wa se ia pa ia fo le tau le fitu o folo fa talo fa tu lo mai monga e le vanga o le fifi ma se fo o lo fa so ka Samoa lo fita fa fo ia pana tu fo o to se le mai ia ua fai va ese Leaupepe tu o le ma background ia ma le tausala ia pe Semu se taimi foi ona la fulle o le avanoa e fa filo I mo folo fatu o le tu le sa o tu le tatou por kalame le nei fiafi ile lau mua fo ile nei o lo fatu ai ai nga luenga fai ma tiu te le tatou wa o nga le lupe fo I va ese ia me se fo I o le nga luenga le langi malo fie ma la I o le tatou atunu e nei ile no fonga le South Seas healthcare ia I le numero 5 o Tara Road I o Tara ma tu fo I o le no fonga nei le sa tele na tele le soifua na la vea I mai ai o I lantou na usta ta I faile tui pui apia ia le sa ma tu a pisi lava ia e fa lulu le fionga ia le mal ia me se fo I la ia o lana au va fa tu tuina le tofa ia Folasa Sean ia me se fo le fionga sa oli ia tuala Victor ia ma to tele o alo tam fa na u le tatou le life tu ina tuai le tatou wa por clame le vanga la fia ia e fa talo fa mua I le tau sala o la le o le tatou BluTV ia le tau sala ia pe Semu le nei vanga le fa talo fa fo fa tu pe yeah fa malo so fo asia fa tai fo you know o manga fo I wo ese fo I le vai fo I nei afiafi yeah I fa talo fatu ma o fo fatu le tatou au mai mo I le nei fo I afiafi it's good to be here in a different scenery Asiata. Absolutely I'm going to call this home for the next 2 more weeks to add it up into 5 weeks altogether. Lima vai yes. Joel or fa mo leo sio ma jo wa onga. Ia ina ia fa si foi le langi tau ma le malo fie. Le lai ma tura le aso nei aso nei va le masina o novema. O le aso nei le o to lua ai tu funga. E fa Tautai nga luenga. O le ua ta lava le malu. Po o le la e to baitai ia fa wau fo ile tai no le songa imiti ia po o le ma la e o le li e lua la ta to wa matu o faiva e o ia ile taimi le nei e a to ai fo I le fa lupenga le fa langi ai le fa tu funganga o le fale lua o sua ma le fale lua o le la to ainga ia po tolo wena fo I ma le fale lua o le la to ainga ia o le sunga lai le maupu o na fanua le sunga ia sua senga ula Lawrence Arching le fia ngai ma le tai nau songa imiti tama a o le tofa ia tulo wena su lo petito ma le fia ngai ma le la e o le malu o le tunu so come along o it's an open exhibitions awa ia mo mai moanga ma tamatanga fai lau live po lau selfie sulu mai zo ie fai sau po le tasi la e sa mo man tua a e sau mau skai fa palangi a ve o skula ki fa fo ke ma li ka paka it's been a matango fifo ile nei afiafi le avai for what tele ia tatou tangata I miss tatou you know sisters and brothers who were masangi to that taking this journey to another level. It's been busy, it's been beautiful. Le o ta mai ia pese ia I miss out le DJ le o mai le fa longo mai is o mai le DJ le o le DJ Junior Lene I believe his name is. So I hear like DJ Faluti ele le ringa DJ nga oi io but of course pe o se famolianga fo ile manjo wa nga lu papa lu ai male South Seas I miss for the Grace Foundations ia male malofia le senga ula te tau me se fo io le tulo wena le TSL lanjo fo I fatu funganga ia awa lava ia le mamanui no titi o le la e o se tanto tunu a lo to telefo ia tangata lo tanto tunu o lo auto fa mai o le temile nei sin update tu ile tanto ma malofia ele e tu na tu fo ia o le e fe ngai ia se tasio tamaitai e ngalu e fo I public service e au nanga fa so fo maloloina fa tu e Melanie Vista Fruin ia po le faltua fo le fionga pesta la matoni ia la fia ngai mal titi mai alu na la e le malu
ola se au le ia ba to fo ia ele fo ia Melanie lungo le tanto BluTV te leina mai ma ve o se moa au o le soifo maloloina i le vaenga fo i le o le kanesa ia ai me se fo tulanga onga o le fo fa mai le ala ua la eile malu o le fionga le faletua ia me se fo nisi o uso fo i o fe ngai male lan tou journey le le vaenga o le fia pe o fe kai lau mar. Yes, graduates fa le ia le vasenga le foi ba wese ia fa kwaka ia le malu but yeah wa unga le wakele a wakia ile a onga never mind maybe see all close sanga fo masalo ia game for inga kai but yes Melanie looks absolutely beautiful. The team and the family are here from Manukau counties o leo o tero lato leo unga solo mai to show their love and support for Melanie's journey. Malo fa tai ia o tole mai mo mai fa talo fa mo folo vantu ia wa ono ua mana ia le whaatala noanga me se fo i o le tūlanga i nei vaenga mana i o le matopisa. Ia ai o folo whantia te o le te mafuta mai nei vaenga o le whiawhi. A whaapea fo i o le te mai mo mai ai ua mai o le tā loula ei. O o le songa i miki o le maru. Ia, welcome to the family of the Malofia Samoa. Ia ai me se fo i o i lantou sa o lantou talitalia le tinga o le au. Maloli tau atai, maloli o le sai. Ia, anyways. Updates Yes, and I updates for Wednesday, the 9th of November, o se ongale wa tau mai I leo o le poki mai I Poreville, sorry, Aotea College has been closed temporarily. O leo o iai le incident lea lena tupuai mafuai ona tapuni lalo I lea onga. They haven't given us all of the information as to what it was that caused the school to close down, but there has been a lockdown in the school there in Porerua. So that's this morning that's happened. Ia whaapea, ia se tasi o leo ua la vea rugby league fan has been hospitalized o lea on around 1 a.m. in the morning. I le Robinson Road la lea o lea o na vaai fo sitene lea serious injuries and has been taken to Middlemore Hospital, but she's in a stable condition at the moment. O se tasi o tamaitai o leo ona nofo I luna o le bonnet le ua la vea. So it's good to see that everyone is behind the celebration. Asiata ai tawa ona whaitese ia tato tangata. And please take it a little bit easy. Just sorry guys. Mana ia le vaenga le wai sauno ai pea. O le o ule se masari no sawo mata I le au whaafiafia ma le au supporters. Now, awane ai filongia lau supporters malo vale ioi ole bumonia ole porkalame foi le ele alo asitala asiata ilungo tanto porkalame walanga ai pa mai lo wola ele saula le liki ele o mai le liki la langi mal liki Samoa tulo e failo fatamala ioi se e ile leina so se mea te fia ai there's a fine line not to cross ioi e foi le ngana masani ai o lo fa masangi o nga fai o mesi e o ku se me kele o le la amata no vai tu te lo taimi wa e mer ki e ku o keli o ka vale ili ala winga na vai but o le fa nga tato e tau te fa nga is away for ile get away mai ai o le si foi vai ngo te tu ala no to e pen ofet o le no foi live mai fianga ole sa wanga foi nga mulia nga tele le sa fai lungo ma fa tel no nga le son nafi e tolo na pulo ma fa fitai atu ya o to te lango kalo ko fua fe ei ka ko musika that's fine but when you use it to break the law then it becomes wrong in the side or in the eyes of everybody mana tuala ia le lawa pa uma ngai la batua e tal no foi male ava ile fa pe foi tau tialo no fa uma ia ai ole ele anava fa Samoa ole makua no fai oki ioi le fa leva tule ele o dia tula mo tanto ai ole tuala lo ioi tau tuanga ma oi au fute fa ngai na le pia tulo le ava marosi e fa ali ile lango ioi ele stai bino tutua mo vai le si o bodi la tamai nei ia io tara they always get to block the road e oi fufua why for why are you blocking the road for mana tua ele o tangata umai e ui mai na oni tangata
o mai e support fo ngale no correct me ele o mai e file fund nga ki fire kai minga some of those people ole o mai o fenga ruenga le kuri la ko kai mi yes la fo nga support la to peitai it's a wrong time ngai ki ko fire le menga yo isi la ke vai e ma kwa fei ka vale then that could cause some serious accidents. So o le tua lalo le na pe mo la jou ia fia ka fu Yeah, e wa e sa le yellow sa noanga Asiata, because it's very important if we follow the rules and celebrate in a polite manner. E lete te ona ita mai sesi fa pe o le wa, you know, but because we are causing the issue, we just need to be mindful that if we don't celebrate properly, there will be, you know, the consequences that are to follow. But thank you very much, Asiata. Also, in other news, o leo ye se tangata that has paid 28,000 to an apprentice, a waile, the dismissal. So he's fired somebody on the spot, but he hasn't done it properly. O lea la ua alu Lene tangata sa ili ia le fisoswangi. O lea la ua maua le 28,000. The reason why I wanted Leng Ofi Manga to bring up le updates le Asiata, I wanted to know that tātou tangata le au tātou au mai moa, that there are e iei au wala fo inga le mawhainga fisoswangi ia le, you know, Citizen Advice Bureau. You know that you have been wrongly dismissed, that there are assistance out there. But just make sure that you get the information correct as well. Also, the search continues here for Molita Mititi Lea Sifulu Tausanga. He is still missing after the boat capsized earlier on this week, where it's believed the person who has passed away is his mother. So 3 people have been taken to hospital. Ai o lea lava o Tausa ili le tamititi lea o 10 years old o lea ona tupuele ia le whalavelavele on the Manukau Harbour. Also, police have seized an illegal rifle ammunition and over 10,000 in cash after 2 raids. O lea ua whalepui atu i le tangatas 36 and 32 years old. And in other news, there has been the latest has emerged footage of a shooting o lea ona tupu i le Auckland Hotel, Sofitel Hotel in Auckland City, where it's a gang rivalry that's happened there. So a lot of just an update there. It's all for our people. Just there's a lot of gang activities that's happening. But those are our news updates for your dates for today. Tai Leaupepe tu sai fo yo ta jala to mi seo vai ngan tupu mana tula ta maro longa fo mai ia fa filo ia la maro lungo le ta to por kalami ia ma fa wa wel por kalami le vanga le fefi a fa te mo mi o lo mai Samoa ma nisio atu mo to le Pacific kai pe yo fiti matonga e na o le Tasi Market te mo mi le Tasi Market. Tasi Market. Ele ngata I fua whatoanga e maua fo I ia te maisi me tau mafa mai le moana. E pei ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia yaso ia. Maua fo ile umala mai tonga. E le ngata I lea, mo ila tau fia le tātou tamo le whai. E te maua uma lava I Tasi Market. A whawhetu langa o whaalawelawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo, tu ainga le leia leo le pama. Le gata fo I lea, maua pusa moa, I so si tu ainga sizes. Whape fo I la kako pusa siu pipi, panse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tai, tama ia mo whaalawelawe, gata fo I leo pusa pepe, I le Tasi Market. E maua fo I ipu mo whaalawelawe, in bulk, I le Tasi Market. Ia le nasa moa, a mai ala o na whai umalau whaatau I nei le o ranga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alo whai nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo I le lātou o ranga ua tā ua le Monogram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pasifika. E tasi lava le no whanga I te whai ai tūranga uma nei,
le Tasi Market fale o loi Messi Road i West Auckland ale ngata i Leaupepe Talai i South Auckland. Can you be my wife? Hello. Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday din ko makiva. Saya mereka nak movie dia kuai. Kamu yo kalau swanga, mau aku kalau tahu fakak cuy celebrate lo swanga yo cami sini. Sorry, if you po. Ah, sorry. Ang ambil kasih swanga of sini bevi po. Uso, kan yung ko kong member fufu. Ya okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maloso. Oh, talo po, welcome to Tautai City. Malo. Payment. Talo for bacha. Just give me a second, eh? Hello? Auntie! Ya, so bayar ya. Oh, Vaoliko. Oh, me fai. Sorry, uso. Kang ay send me something. Kaya nga siya ipang problema lunch para okay. Oh, ambil kenya oi fanga. Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue? Okay. Siya ipang mole, sorry. Ya, okay. Ay, lang tafa lang chalo. Thanks. Love you. Love you to the family. Love you, bro. Okay. Hello, Vaku. Yeah, Auntie. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Talo for voucher. Thanks, Talo for voucher. You know how much I love you? No. No. Ia, toi whawhilo ea tu toi taliu mai e o le programi mai tātou malo longa masani le nei vanga o le fiafi. Ia, le ua mawhaatasi ma le fionga le to o le manino. Ia, o le fionga e Leaupepe Talai Junior tala i Lene. Pule o le tātou te South Pasifika, me se o le Pacific Forum le talo voucher. Ia, ai foi lisi pūlou. Ioi, pūlou mafiafia le nai pūlou le tamalo. O ia o le teu o loa, a le mafutanga, a tama matene tuai o le skopa po o le Samoa College. Ia, tama tuai, na o tawina i le aonga koresio Samoa. I te tonu o Aotearoa nei, le ala mate whaatasi e toi foi. Ia awa kou sirisira mai, awa tau te mai ninga le pisa mai o nei tangata i tua, le anga o lea e lea whaina, o lea te tala le mātou a pisa le taimile nei. Ia, ma le whionga e Leaupepe. Ai whatalo whatufo i le ngata foi, lea i o komiti whaavara tātou a lau mua lupe foi. E se whatalo whapofolo whaturi i lau whionga. Ia, whawhelo i atu lau tō whaalwai malai. Ia, pol taitai fo i o le o lo whaulu le whale mau nei le apisa. Le lupe foi vau ese ia o fia ngai ai foi ia ma le langi malo fie o i latou ia o le ua lama fai u foi le latou tam fainga tono tatu wa onga le lupe a fo foi vau ese ia le ua fai u tu langa foi pe ona masani ai le tatu wa onga e ala lea i le taina foi ia o le la e o Samoa ia Asiata vai atua le tau wharono pe o taimo mo le nei o le ua atua uma le whalelua o le ainga o le malo fie ai nei le tātou apisa. Moni lava le sau noanga lau whionga le to o le manino lau whionga foi i le whalagilangi lau whionga Leaupepe. O le aua, o le sole na to ai tau nuu mai ai ia le si mai o le apisa o le sau lalo le talia mapu i whangalele. Ia, tō whanma tō vaiva ia tō lau wena su alo peti toma. Ia, ma le tuala o le sa amata mai lava i le lua vai aso taluai ma wha aua wai pea. Ia, e le sunga ia sua. Senga ula Lawrence Ajing. Ia e mare tua foi la le falanginga le e tele na falangi ai le sua ma le fale lua. Ia o le fale lua le o le ai ngā tufunga e fale lua ia tolo wena. Ia i le mo fulisa i o mau ma le taliturunga i o le tele o le anturu. Ia lono winga la asa ia la kama makua ia. O sua ma tolo wena. Ia tolo ia e le fapefu ufa ia tua bea. I le ai ngā sua sa sua ia ma le au tolo wena. Suli lava tui ma vave alu wingo la utala. Ia ole wa atoa ila i. Pe o tulanga na Asiata. Ese foi le matango fifo le mai tau mai tua. I le mawhai ona whaatino e ni te funga.
ai mai se level tu lo wena ma so se ngat wenga I se taimi tasi I to tono le le pisa lava le fafta ye fo I le fina ngalo mal malama fo o mo tu faiwa I le la fale lua o le wa tini taula I lava I le fa mo mo le tata wa onga ai mai se fo I fala we tele o la to o mai fi mata mata o le taimi mo mo ne o le la mfai fo ona la to titilo il fatino ino le nenga luenga le wa taula mo ai le tato lupe foi va ese ia le ngate lang lang su al tato South Seas ia ai me se foi le tato Grace Foundation ia ma lo a fa tai lo fo le pepe o le nga tonu lava le na ma le tu fo e yaile fa to fa la inga masania ila inga tu fu e ta la vai le ainga ia le la to pitola au e to titia tau le mafaina foi le se tai ngal do fa tasi ai tasi le a fa to fa la inga ma le manu lo ti le tato lo mo nei a fai o a fala nginga le tau langi te tau foi lana I loa tino ma mai tau tino e ilan tau ono au tau ina po ai fa kusa ia ile fale lua ai pe fa maka fo I nga mafainga nga lu fa kasi fale lua pe fe alo fangi fo fale lua iyo o le la wala yona tasi fa tingo a le nga me se fo yo le tulanga wa ia o le a ta o toru se unga le ne yaso fai le pisao o sua ai le pisao tulo wena nga lu fa tasi ia fai le sil fa tu funga nga mo so ngai miti po le la e yo le tam o le ali ia ai al faiva ia le si awale mamanuina o le la e o tamaita ipo le malu tamaita ese le mana ia tu mau ama malu Asiata yes tal tonwa o lo tu mau vo I tu manga I fanua pe o na patino foi I le foi ngalwenga ai te lo e le mfaina ngalo ya le amatanga mai for tata wa onga sa e fai le tala le a fai e te mana o e te la le la a Samoa a se tata watunu ai sau mafuanga e patino lava ya oi e leo se fa o so nga sesi ali po nisi tulanga pe lana fe tu la tala ona ole o la to ye sa onga tata wa onga le ala ua talia fo yo la to loto e fai e la le lai e fai ma pine fa mau o le fa umanga o le la to tom fainga ile anga no fa Samoa ai le son mafta la vale le la son nafi fa mai to tasi ala na pepa lai fa uma o la na fa loia no sili le pola se me o ma fo fa tino pa to mai ai fa melon tala pasi la na pepa le tasi e mana o e ta ia la na songa miti e fa ai longa e foi ia no fai le ia ese le mana yo na fa to fa la inga foi awa o se me patino ia ma fa ai longa e foi le fa umanga o lona tam fainga o lana awa onga ia atonu e nga fo mila to lo mai tau mai mo mai tato pokalam o le ava nol tato a nga lupe foi va ese talia so se tas e fia malmala matili langa no le ngana Samoa ia mafai ulai yo sau malofi ia tonu matoa mana ia tele na matanga o lo nau ia ina ia e awa ina tato ngana mal tato ngano ma lo fa taia le pepe le finanga ma ma fa tai fo I le finanga lo si na lo ia da u e tau na e ro le ma fo anga ia le nga fia ka so ngai mi awe ke o so vale ore un pouco sa awe te o so vale fu e tare me te le mala mai ma lo to sa mor po ai la mai ka just because I like ki ro kula hesiva mai de sipe ke ale u fa mai fia ka la u pe ale u ke si a vai e tala u pe o lo le talo I lo fu ia le u fe tu ma fio ngara se ma fu anga le na se le ai e le u po ma jani no fa lo yo la titi no fio ngala u pepe e ma jani ona a ka u sa u pe a ka e mo mua fa fe ko ai mai o matu po e matu mai vai anu mo e taro ngutu fo ka kai ro la ai mana tu foi la ia te bau le vai ngana le ala foi le la yona sa I matangi ma feta la le sila le lau mua ma le tato por kala me ro fia ia le la fa liu kingo ai le na tala io ta mo lo ngutu le wingo le tala fa ma singa ke sawe e utu pu ai lau vangana ia ma fa fu ai pe o le tala I fu se ga ula fa furu lau launga fa furu lau tautua toe afua tai ao fou o le fotua I o lo soifua nga tautua me se fo mete a mai ero le fa masinga
ia pi ro ka ro le malutin vai lai de mana Mana ia te lau te whamanato le tū le asiata. Le anga tō tele foi lātou, o loo lātou avea lava lana mau o le tāmo mola ngutu se tūlou. Ma whapea, se ilonga i te iloa tau tala Samoa. Se ilonga i te iloa launga. Peo la te avea whapea na, ia te au ia. A tonu e se winga e sili atona te lia ngofie. Mali Pei la, pole anu le iloa Samoa, o le te sa e whanau New Zealand. Ai a whaia o e talia ino lo sau e te nao lo mana o lava e te whaalongo longo ma o ao. Ma, tu sa pele le lo Samoa. Ia te au la ia. Ua lava na e lo ai. O lo e talia lo loto lo fia awa wino le ngan Samoa mananganu. Ma ia e la e iei. se lau pasenge ole na para tua foi ele ia si me pito sili ona tali tonu winga o ele tai no lo la e nei lo talia i lo loto Sa ole. e ka kaunga e ka dia ma fuanga ele foi o tele talia foi le maule fa pe mai si lo ngai le sau la unga mani au fai la unga e le winga la tala tu lo wa ele fa pe e kau ki le la unga uma Sa ole. o lo puto tino lo puto sa ole na kau ki le fai la unga uma o e mai mo mai e te fa mo ni la tala le ko ki uma o nga Samoa e fero ro so ro i ke o ngai e uma e te fa te tau fa lo ngao me ai tas e le o mo faina e avea fa tu tau tala no le ngana ma le ngana manino e ma fu mai le ngai tau te le la unga uma ai e ma faila ona tato tau tua uma e sa lo kai e kau ke le la unga uma tau te le tu to uma ai tau te afa e tasi uma le tau tua La tau tala lo ngan wanga e kau kala la la unga ruenga kau kua e ve pe no fatu i si fata no nga a tau fatu le tanto wa onga le amatanga e tolo pulo ma lo fa malo si la uta ua le ngo si wor te lo fete si la fia lo fa malo si voile na fa si o sole ya ala pati le apeta tupola na fa la uta la bana tu for kamalia e o me to ala wa lunga ilan tale ni siva le tatau na fa le la uta la ai o wala ngora o kupo o apet la o ngi ese wala ngai le fongo ko malo ai o le wingo lo tan a fai foi o le manu lo ti ma lo nau ta inga o lo la e ina ia e tango e fa ali ai tu manga Samoa o lau kau kua nga ese a wala kau kua e ele o mimi tai Samoa ma mua au ai tanto le lo langi no mai ku di sio mai e ma fai ona e tango e fa pena o lau la vale na tau tua i lo turu e le asese le femi kai pe o ngi nga lau lunga ia le ai lau afi fa kau paki ale wori ia langa fo e kau ke resi si fa uma fo o lau tau tua e fai i lo turu uma lo ai ia e tau ai fo ia se ma fu anga ia la ona e nau e talu lai o le sikanga kai manga o i le sikanga fa me ke i le tatu wa o ngala le tolo nei ngo ale tane le pe mai lang kala ke asiat o le mafua anga wo ngau wai ele ngata o le mana i o le tatu wa o ai o lo fia o ke kau ku ava ke lo pa tonu yes fa mai ese lo fia o ke kau ku ava ai o ke mo a la ngai always have mai always have ke mi ku ka kau ku ava e ke fa lo ngoi ka mai se fa ri pe ai le se pe iyo vai la o na mana ia sa ma fu anga tau ia ona vai ngana au lo fa nga solo le temi le toi lo vai aso ia ona fa mai ale o tele man tala no anga fo ile vai ngolo ono le to sisi mai o le live tu ile tanto por kalami i nei le tanto wa no fo nga o le fa le o nga fo ile ia o lo mo tanto self sees healthcare ia or ka fo ile e tu i matangiolo ile tau mafainga o le pitola au self sees e mese level man tu so tanga ia ka fo pe iyo ai un po fo ke ro le un le io me nge un po ai ka pe ia le fongo papa iyo le trega Folasa show Tautai ia me se vo se kai mira ko si le pe al malo ai uyo le ia ale foi na tau sila masila mio i Samoa e ku ko o mai le pe al malo iyo te lo la tala sa o fa Samoa ya mulingi o lingi foli ai le i matala mai lau ke fa kole emmo me po ya kalenga emmo mai ai le illa mai o Tautai asiat ana mau westa tu pe ai pega kau balu rau pe abu kau ai te loi ia no tolo telea ai se sasi pe se
Aula ta te sasi ma se me alota le se fai tau io ai va tai fot fa malu se awal tatu wa o ma tapu inga ia sa o tala vo le vana no foi Samoa e le alu la un se asa New Zealand ma watu le loto ia watu lo Samoa fatin ia fa tai fo se mato ainga la mai la to lang sua ma la to fa tu tuanga wan me sa o asiat ana fa le tong masalo e paka lo tinala ato mo moli ma mlava e to fo na isa wa ya e waftai e mo man wia ya natulang le volanta no ma New Zealand ya le na mo man fa mo tato skopa ya e ngata fernal fa mo se mato e kalesia St Marks yo la foi de la e o ko visita ko was senga tapo kalame ya po ye foi si tato fa mo koris ya asiata sa faile mato woka foni la soto na fa tasi al tausanga na faile mato woka foni e sa ile le mato se lengi e foa ai mola onga e sosoani ala to operational cost on temi nei wa yele maro fona lo fa ngai Samoa le ala ye lalo la onga koriso Samoa ma le koriso aveli e to tongi le malo fa ya onga ole operational ko le onga le tongi no pilio moli o le vai fa le lengo fla onga mtulang pena le lawa patino lava le pulea onga o tama mtene twai ia mala sosia matua ia lala le wa e foi se to fa ile al president le scopa New Zealand ia tama mtene twai ile ngata New Zealand ia ma Australia America o le atam fai lava le mato fo ia fa tasi al tausanga o le lava me maua ia o la fo ia lava man loto ato e o sel taulanga ia la le sa fatino la sto na ia nei maua mertala lo mo Wellington e wa mo la to lima afeta la New Zealand ya lo fa na solo mai lava la to pepaton o tato i au ki lani manisi tono New Zealand ya na au ina tato tupe la sto na i mau ki lani ma wales fully mafe New Zealand to sala los fully afe New Zealand tato tupe la wai au le lava e tam fai mo lesi Bluwave aso e au mai pese le ni ton ato si sile fo i lunga tato Pacific 40 ma tato talo fa voucher o na fo e le link mo le scopa New Zealand walkathon e ma fai tato lo no fe New Zealand Australia America alu lunga link na fai mai le lau fo ai ya ona tu fa tasi lo tato sele ni masalo le si Bluwave aso ya ona la fo lo le Samoa ya was tato sosani neto sanga mo tato wao ba lo fa tai tele ona o le tatai ia lo ke va ko ro kiria marka ka mo ia tamo kapten ia lena kapten lena le ua kilia mai talo para tu fo le dilia ana na file sa wer fai unha mua ele ma fai ta sin talo ngai fa maro lo fa salai o ngele talo semi final talo ngal vason a pe ala lena to epili e lana vaenga po lana lo ia fo i fai unha ia le la ua se taimi tu atu lunga tato por kalame ia lana tautalanga lea ia le sunga le captain ia le la ua vi ele kan le tu le ua matala ia senga le tofa ta fio fi mau ora uri. Hey, what's doing? Just want to let the whole of Samoa know that I am cleared to play, and we're definitely happy with the result, but we're definitely looking forward to this game ahead. So I'll see you all there, and can't wait to rip in. Thank you. Samoa! Tu kau fifi ya di ile. O mata ia wofoa ile talia le judicial appeal. Wo va ai toinga me fa pe tono le na real. E pen la masalo. O la ia ni sa mo tono le tato. Fa ia decision da. O matua le fifi la ingela ni le fai unga le o fai. Manto o le sitangata le o le lead mai luma. Ile fa tamfinga le o tato wa. Joseph Sueli foi o la wa ala fu wa kidia sa no winga o tato au le ya lenta alo ma tong le la ta pena tu mo le talonga ma England ya faftai fo mo fotuanga mo tato o tapua a me si ma fine len fa lo i miro mo te mini o lo tau tonga fitia e faftai le tu ele io o si tu langa matu ya le to mai tau watu pe na CES ma le lumorta vale sa titi ai lumorta vale ia avea foi male sona mo tato o tapua e bretuala e le ufa sa mo fa pe o lo tali mai to pa ia lo tamata o le wingo le tala le la fa ia le mele o tupu mai ma me o le apa mai lo foi male o leo ia si tia ma vai ngore tu la fono o ko me le tala le o le asui foi la inga le la ia ma fuang fa fa ngame ka ko e fi fe siri pe e se a wa ko ha dai leo
ia tatou Pasifika o ngo ka ko o ka sawa e na so ma jo ia I think wa te a tau te a tu so fai lo lang ai a fai fo e ko hard se lang o le ngo vai fo ia o ia so lu ngol fare fa ka pasile le o tara ave sanga da wodi lo wi ngol tau te ma fo why do you have to go that far o le ala vai o ke ia le fia yes ai apa mai ap lalanga apa matulafon no so lo itone me u fa le ngaina me to tino le almalo a fia se si pela vea a le te le yo le no fai ona fia ta le winga no tala tau sa fia mal siva le hava goa ia mo ka paka fo ie le o e fa poto manena o le singa me o te vai o sa fo fai rungo fa le o tava ala ya lu tava fe o lo le fa pe o le ku ala ya e le no vai to sia mai fo le sia tel na la wo mo fa e pu e lo ka vale le ku la o ku ka vale le ruma ala lo tua so e aro tua pingi vai to inga le si vai mo mulher siata na sa o vai ai mangele la sotona o to telo tatou o te mile o te lo o te ale se fu alo te la va tasi ya tu tamiti la ya ita ya mo ya la fu ya va tamiti fa matamata ya ai power me tau fai tete ni te o ia se me tupu fu le a ona matua pisi le te me tau fai fio so ta vale a la ia matamiti na fa ngata ya na tatou protect ali le songa le mo o fa na light ia o foutuanga lava ai le fa si fo le tatou por kalami i le vanga ona fiafi o foutuanga lava ma ti ma inga ile fa perfecto se ito se o kai ka foi ka ke fa e pu foi e tati talo fu ala foi maule fu ala taval ala wingo la utal e a wale o tatou so ona si ele matala langa ile mele tau na faia an kua kele foi o au Ford Ranger ma le au Hilux ma piki apua le mana nei o tavale tatu tangata ia ala wa makanga ukai makanga kai kua ma na umarole si kama ika miro hele le i te tonu ai i rumo le ka paka shopping center wo vai tu sao ai fa for main road ma fa solo ai ala ku mukua ai mana tu ile ala winga na me tonu ni usila ole ala foi la ya fu ai ona tata lo ngol prokalan ma tato mole ia walanga le la to ta pena e mo o mia fu e kama ka alo le tato tu ma lo si la ngolang ai me si al tato semi finals le la anga fu ni ai au foi nge faia na au te velo no ma ile upule au nge ngau le ai manu le penga ia le la ua i u miro mo ka toi fo ia le la fa le ko le penga si le la mo tala lai fa toi fo fa fo mai fo ia tau ai nga ma ia o le ta ile o ye sia nga ma u fo male fionga e le pepe a me e tuli mitanga au pe tuli au puina le lai mana ia le loto ai se le wala fa ia e manga ia fortunate le tulanga vo tu puisi ba fa ko me va tai fa longo la wa solo ngal mo le to malo fa ngal program i le nei vanga o le fiafi ia te lo la to bulunga tuai ia te wo se vai nga te to fia so no lo fionga le ei na fa na tu ia ta to promotion sa ta to titi sa mo le kiwi mas fa to a mata la song fu o le ya so le al se ia yo ta to Ford Ranger sa mo so se tai me ala foi lo tapa pe la follow se Lene fa ngal click x o la ma wa entry sa numero titi sa ro to ai sa mo mo se yo ta to ta va le la fa va ya so le Christmas fa ta te la siata mo ma to wa no le ne fia ta ton mo se fa poponga fo yo ta tua o lo ngalu ai foi al ta to titi sa ia o le tatou talofa voucher Ocean Net i va pe fo le tatou Ocean Academy e se sia tatou pokalama nei vai aso ia malo fa te lo fionga le bepe ia taurunga toi ma por kalami le vanga o le fiafi mai lau funua ia o le tatou wa unanga le self cares o lo ia i male lau mo le tatou wa onga lupe foi va ese pe lo tosi sila pali tatou wa penale tatia tu yo mantua ia pete ad mai foi pete like le tatou page le nai rungo le Facebook page o le lupe foi va ese ia po le tatou website foi ia e send mai ai pete tustusi mai inisi o fa metelang ia me se foi le tulanga i taimi maso le tatou wa onga matulanga uma la fa pena ai mo le toi me fa malo le tatou proclame le te ia ia i lau mai bonga sa me se foi le shei no tatou proclame e le nei vanga verso ai me se foi o so uma la auritia le tua to taimi o le le fiafi Asiata mrefenga Leaupepe fatu soifua mai manuia
O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele o nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swahau mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o e Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again and God bless.